thlalak hi dollar tluk le ding on som chuang seng siam James Webb Telescope ina thlalak masak ber ania tuna hian kan chen kho vela tanga kilometer makta tuai khat le chan ve hla a om mek ani khovel puma scientist rol te chuan hetiang thlalak kan nei hun tur hi kumtam tak chung chu an lo hak to a an en thuak hi chuan makti na tur em om lo enge special big na eng thil nge min mu ti te tun thuma chuan kan bi chiang don ani thalaka kan muang hian he thil hi Arsi ania kan chen na Milky Way galaxy chunga mi ni in James Webb Telescope bun fel an ni nuwa thalak na sak ber ani tuna hian ani na ang takaman fully operational hi ala theilova nima sela heti chungpo hian he telescope hi rin phak pa ka chak ani James Webb Telescope hian nun na dang extraterrestrial life an omle omlo man fu theina tur mamo apai kim veka nun na dang an omle omlo chungchanga tun thlenga in hnial na la oma hian chan na min pe thei to mai thei khovel puma scientist sang chuang te chuan JWST siam chuak tur hian kumsom ni panga chung zet mai hun an manga hun ba kha hian dollar tluk le ding on som zet sen ani bok JWST hi infrared range mangin na athok thei to a telescope lar tak Hubble telescope icon alet za setin thilaman chak to zok hetiang ang khol chak lutuk siam tur hi chuan dar thalang kilruk nei hexagonal shape bung som pariat te hi ain thlep theia siam angai ani khochia ta wang le khol lam enfia ani wangin JWST ka chu hun hi kar khatlaya an son hlat nuwa December ni somni panga kumsang ni somni pakhat khan Ariane 5 rocket manga ka chua ani in chong thum vela sang le lir thei somni zau zong o he telescope hi mishing telmi lovin space a man thei tur khian han da chho angaya adar thalang le sunsil te in phel chu soilo adar thalanga abung sang te hi adjust vek an langai heng dar thalang bung som pariat te hi achip cha ta adjust vek an ngaya hei hi mishing samzai ai hian alet sang khatin alapan zok anakhir zol puilai chu ti lo thlin ani to a February thla khan telescope system hi transit atangin working mode ta an thlaka cable som ko ba ka launching device za pasari zet te chu fellow omlovin an siam rem vek ani ein parfel vek nu hian Arsa major constellation ame Arsi pakhat HD 84406 thla ala a he Arsi hi telescope atho that le that lo enchin nana an lak mai nima se ahun lai hian space object tang te ho ain he Arsi hian soya hlo zok ani tinge he Arsi kher hi an lak kan ti chuan vana Arsi dang te ho ai khian aom na ala zoka hemi mang hian telescope performance a that le that lo hi a hriat thei ani telescope bun fel an ni nu hian project team te chuan chin fel tur dang an la nei nuala near infrared camera hian celestial object te eng pek chua adon theile theilo an en chin alangai heng dar thalang bung som pariat te hian Arsi pakhat eng pek chua starlight hi an dong thei vekem ti an chian angaya a chan na kan hmu hi Arsi eng la fia lutuk lo ani February ni nia tang khan JWST hian thla alatana thalak sangkhat changa somruk te chu near cam detector som te chuan lo song bolin darkar somni panga don set awa atopa rotata 54GB vel set alien aron siam chuak ti chuan dar thalang bung sang tena thla an la ka hi frame pakhata zom khom le vek an nia thalak pakhat ron chuaka hian pixel tluk le ding on ni chuang zet ain rem khom ti na ani mithiam te chuan heng adar thalang bung te siam rem na hi an thok le a thakhat le chan ve chuang an tho nuwa nasa chuan precise mirror alignment phase chu zo felani thu an puang ta a heti lai hian ai adjust na hi an la zo chuang lo
ti hian web hi ama icon achang tlung ta hreta thlalak dang nen Tesla in hemi tum hi chuan Arsi ming phuah lem lo catalog number an pek chu athla an la le ta a he Arsi hi ni ai khian a let som parukin a eng zawk kan galaxy chunga mi thoni in light year sang ni hla mi ani a Milky Way galaxy chunga Arsi tluk le ding on zali chuang zinga pakhat ve mai chau ani NASA ina atarlan danin James Webb Telescope hian a en zong tibel cha turin red filter mangin he Arsi thla hi ala a maro chu thalak lo chuaka hian van theng reng moina tak tak Hubble Telescope ina alak thin ang kha chu alak luk lo hle heti lai hian space a infrared thalak zinga chuan quality le resolution sang ber ani thung ani James Webb optical element siam tu zinga an ho tu pa NASA engineer Lee Feinberg chuan JWST thalak masaber hi ropui atitak zet thunga Lee chuan thalaka hian Arsi le a eng ron chunna spike chau nilo anung lama Arsi le thil dang dang te hi a mu tel thei to a kan be se ang chi ani ati hei hi James Webb Telescope chakzia fiana pakhat antia ani chuan anung lama heng structure lo lang tel te hi enge ani reng reng le engdang ni lovin mun hlataka Arsi le galaxy te ho ania thalak te po hi a background zokina ati lar chang a om fo background na galaxy pakhat lang phei chu kan chena khovela tanga light year tluk le ding on nga zeta hla a oma eng tluka chak po hian an kalma la kum tluk le ding on nga nuwa chau he galaxy hi i thleng theang JWST hian bulala tandon chawa scientist te hian Arsi pakhat a focus that thei dan tur an la boi pui chau chung hian light year tluk le ding on nga hla ami galaxy hi kan mu thei to ania a full operate thei huna phei chuan aturu don hle ti a hriat NASA hian JWST ain selfie na an ti chuak poka e thalak hi near infrared camera apai manga alak ni in adar thalang bung sang sang tlezar hi a mu thei heng dar thalang bung sang sang inkar te hi ala ong hleka hei hi adjust so mek ni in nakina chuan dar thalang pum pakhat ang deuh tho hian a chuak don ani kumin chanhulama tang hi chuan scientific discovery thar om nual tura base ani a web hian resolution sang theyang bera thla alak thei don pa ka instrument apai te hian scientific data an la khom thei to don poka akum khatna hian enge an enang le a target masatur zinga hian kan thren oma galaxy te zual ho ba ka Arsi puak to te chambang le universe Arsi upaper ente atel ani James Webb Telescope hi time machine ati theya a chan chu kumtluk le ding on som pathum point pathum liam ta hi a en let thei don tunlai entirna concept a chuan universe hi kumtluk le ding on som pathum point pasari pakwa plus emo minus bial point bial pani pakhat kalta khan ain siama JWST na avamu phak chin tur le universe in siam tran tir in kara hian kummak da doi za thum vel chau atlato ani te dan dang chuan kumtluk le ding on som pathum point pariat don atang hian 2% vel chau hi amu phadon lo ti na ang ani chu hetiang ani chuan he telescope hian thilmak tak tak entirnan galaxy piang masaber le universe in siam ram chho dan te amu vek thei don ti na ani tuna tanga kum som ni som thum arale huna hi chuan tuna amu phak lo 2% la oma mu phathei tur telescope hi awm man to mai thea asiam hlot thlin thei ani nga chuan galaxy le Arsi pian dan chau ni lo enge athlen tu ti te hi kan mu thei anin ring tuna hian scientist te chuan supermassive black hole chungchang hi zirchian antum le meka black hole pa ngai te ho lowin siam dan hi chu hriat ni to ma se supermassive black hole tak hi chu angai na an la shalo theory pakhata chuan black hole te ho tam tak in som khomina an siam chu ani rin na awma
heti lai hian universe in siam tran tira supermassive black hole lo in siam chuak tur hian black hole ingza chia hian nge mun khat pan kho mang ti chan na ala lo thung ani